sem že 3. dan. O ne, danes je moj dan, danes jaz planiram vse, kam greva, kaj jema, kaj kupujema, danes je vse na meni. Tako da prvo gremo na zajtrk v Starbucks, tako vsak dan. Sonček! O, kak je lepo vreme. Jaz imam oblekco gor, tako da moje frišno pobrite noge po zimi. Prva postaja Starbucks, kot vsako jutro, zaradi tega, ker jaz rabim prvo, zdaj gremo čez cesto, ker jaz rabim mojo prvo dozo kave, pa pač da bom vzela še zajtrk, ker bo Jure jedel caramel shortcake bread. Shortbread. T-pain, štručka, kaj še bo? Pain de šokolad. Pain de šokolad. Ne, sendvička. Povem, če bi jaz tukaj živel tok debel. Jaz bom spet tega, ker je ful dober. Jaz isto. Ja, daj še vzem set. Ne, daj mi ti, kaj snimaš. Pa jaz bom spet ta shot, ful je dober. Zdaj imaš še kafe. Čula sem, da si rekel ime. Ime? Ja, a nisi? Ni ga napisal. Kako je lep, do. To je ena ulica in tam je Majtris hotel, ampak je na cool lokaciji, zaradi tega, ker imamo direkt iz tukaj postaje Kilburn Park, imamo direktno linijo do centra, do Baker Streeta, Oxford, Piccadilly, whatever. Zdaj pa gremo na Oxford Street, zaradi tega, ker gremo v Apple Store in jaz grem v Disney Store. Najprej gremo na tržnico, se rekla. Jabke nadirati. Jaz zdaj ta Apple Store, kamor gremo mi na danes, je bil dejansko moj prvi official Apple Store, kjer sem jaz kadarkoli bila. Tu sem jaz kupila AirPods, ima prve AirPods. Te pa rekel Apple slušalkam, unim na kabel, so zdaj telefona bile. iCable. No. Mogla sem nekaj povedati, ampak lahko pogledaš ure vrno. Ne, povej zdaj. Ok, prišla smo ven iz podzemne. Zabavam se. Ja. Smo ven iz podzemne in jaz sem šla takoj levo, ker I know where an Apple Store is. Kje pa je? Tam. Tista bela zastava. Aha, ja, oh my god. Ni dol padlo. Ampak zdaj gremo v Disney Store. Otroke, verjetno. Ne, tu je. Thor, Mickey Ears, living, ja. Sploh ne veš, kaj je to iz Mandaloriana. So one bolhe. Ne, niso bolhe, krave ali neki. Dejansko ima trde noge. Stoji. Ne pa reči. Ne pa reči. Kaj da fuck se dogaja to? Kaj si rekel glihkar? 221B Baker Street. Reče se 221B Baker Street. Ampak je 221, ne? Ja. A ga poniš? Mi ga smo zdaj na moji najljubši postaji. It's little SHERLOCKA. Lekovska ulica. Lej, koga sem srečala!
Nismo se zmenile, največje naključje je, da smo videli isti cajt v Londonu. Jaz sem tako sem šla videti konc aprila. Ja. Ok, približno. In isti dan smo prišli. Ti letiš že jutri, jaz sem še par dni, ampak zdaj smo se zmenili, da gremo skupaj v Madame Tussauds, pa pol gremo še v SHERLOCKov muzej, v Camden Town, jaz grem ene sladkarije kupiti in bili smo fajn, pa gremo še v kak pub ali kaj takega, ker zdaj si stara 18 in lahko greš v pub. This is cute, this is giving, I like it. Tam nekje je moj bivši mož. Tam, ja. Zakaj ima ta tep pogled? Mene je strah. In the med bay. Warning, security breach in the med bay. Ja, we're dead. Obožujem, da si vsi svetijo. Oh, it's the eggs. Oh no. Mi smo najebali. Oh no! Oh no! Drž me! Gremo skupaj. Oh my god! Oh my god! Ne mi skoči dol, ker bom umrla. To je dobesedno moj nightmare. Ogledalo je se tam premika na isto. Oh my god! If you move... Jaz ne upam iti mimo, dokler ta ženska ne gre mimo. What fucking hell? To je pri drugi, je prav? No! Jure, is this what I think it could be? Sam ni. But... Sherlock. Visoton! Hi! Why is he so skinny? Sherlock! Napačen Sherlock, ampak speva Sherlock. Kaj praviš? Ne, to ni dobro. Ne. Look at all them Jameses. Pa iti je tam. I'll be back. Moji bagsi so lepši kot njene. Res je. Tek tebe nič ni skup. Light fly away. Bring out Judy! Yikes! Ew! Ok, zdaj smo konc z Madame Tussauds, pofotkali smo se. But, zdaj gremo eno ulico naprej in gremo na Baker Street. Pač midve smo najbolj smo se pobondale čez Marvel pa čez Sherlocka. Gonna be pa si ti meni rekomendala. Ja. Tak fucking amazing, da gremo zdaj v fucking muzej. Ajmo najte, ker jaz še nikoli nisem šla po tej strani. Doma sva! Look! Pa še Porsche še umim. Baker Street. Ja, to je iz knjige, to je iz serije. Preštej stopnice, če niste zbil. 1, 2. In zdaj gremo v Camden Town. A je dober? Ej, ne vem še, ker je tako roč, da nisem Tega pa vidim. Malo se mi zdi tako. Zdaj še čuro se. Čim.
Drugače je ful dobro, no. Jure, stop! Drugače čokolada noter. It's delicious.